U Rimu se prelako znači zaista i to bi mogao biti naziv ovog videa iz Rima. Pozdrav ljudi dragi ponovo, za danas sam spremila još jedan video koji baš kao što rekao može nositi naziv U Rimu se prelako znači zaista. Upravo gledate snimak iz Lidla koji je ispod stana u kom smo bili bio 2-3 minute hoda. A ovo je željeznička stanica Roma Tiburtina koja se nalazila svega par stanica, autobskih stanica daleko od zgrade gdje smo bili. Imali smo tu sreću da nas je vrijeme poslužilo izvrsno, svaki dan je bio sunčan, kao i tu sreću da je stan u kojem smo bili imao besplatan parking, te smo mi parkirali automobil tu i krenuli u poznavanje Rima u tu avanturu autobusom, gradskim prijevozom. Tako da bilo je sjajno, podsjetilo nas je na vrijeme u kojem smo živjeli u Atini i kada je ovakav način života i gradski prijevoz, gužve, presjedanje bila naša svakodnevnica, tako da smo baš uživali u tome i baš smo ovdje o tome razgovarali suprug i ja, a mog supruga sad vidite na ekranu. Tako da smo uživali pronalazeći svaki dan nešto lijepo, to ću vam prikazati u drugim videima, a sada vam šaljem puno pozdrava. Vidimo se sutra.